danas na terenu. Tada! Pozdrav ekipa, evo dobrodošli u peti dio nastavka o gradnji kuće. Sada kuća stvarno liči na nešto. Prošli put kad sam bila ovdje bili su samo temelji, a sad već imamo i zidove i kuća sad počinje stvarno ličiti na kuću. Ja odmah kad sam ovdje došla zapravo me zapanio taj cijeli dojam prostora. Izgledalo mi sve veliko i kuća nije toliko zapravo velika. I jako sam zadovoljna sa kvalitetom i pedantnošću izvođača, tako da sve je vrlo dobro pic, a detaljno ću vam objasniti i sve detalje, što i kako se napravilo, što se možda razlikuje na ovoj kući i možda biste htjeli sami primijeniti. Antonio mi je naravno dao zadatak odmah čim sam došla, jer je u Njemačkoj, da snimim sa kata da li se vidi more i evo, to je to. Jedna od bitnijih stvari na našoj kući koja se zapravo, na koju ću malo više pričati je vrsta cigle koju smo koristili, ali ajmo krenuti od početka. Prošli put smo stali na temeljima i ovdje kratki prikaz kamere da vidite kako su radovi išli dalje. Prvo što se stavlja je obavezno ove crne trake, to vam je hidroizolacija koju apsolutno morate imati. Nemojte to slučajno preskočiti da ne biste imali problema sa vlagom. Ono što smo mi na kući našoj radili, stavili smo prvi red blokova Itong. Zašto? Jer je boljih izolacijskih svojstava. I onda smo nastavljali sa Poroterm blokom koja je fora u toj cigli zapravo, to je malo bolja cigla zato što ima više ovih komora za zrak, znači one izoliraju, ali ona je napravljena ovako malo kao Lego kockice, znači savršeno pada jedna u drugu, veže se ljepilom i apsolutno ih ništa ne može odvojiti, znači ako to pokušate cigla će se razbiti. Ovdje sam vam usnimila da možete vidjeti zapravo koja je razlika između purpjene i tog ljepila koje ciglu drži ovako savršeno jednu uz drugu, znači nema nikakvog puhanja, nema nikakve malte, sve je vrlo uredno i sve je jako, jako brzo. Znači ovaj cijeli donji kat zazidali su u jednom danu, znači ide jako brzo. Također još jedan detalj koji vam želim objasniti na našoj kući koju smo radili, osim te cigle, jest da smo stavili izolaciju prije izljevanja svakog nosivog stupa i grede. To možete ovdje vidjeti gdje dečki rade, znači prije postavljanja oplete ide izolacija, veže se purpjenom i ovako to uživo izgleda, znači nema nikakvog puhanja iz zida. Izolaciju smo tako znači stavili na cijelu kuću, odnosno na sve nosive stupove. Jel? Znači gdje god imate beton, zato što beton bolje provodi toplinu i tu ćete gubiti toplinu ako to ne stavite. U građevini to zovu ušteda. Zašto? Jer kada stavite također ovu izolaciju, toliko manje potrošite i betona, a beton vam je, nećete vjerovati, skuplji od izolacije, a u isto vrijeme i manje gubitke imate kasnije kad živite u toj kući. Osim ove cigle i osim izolacije betonskih greda koristili smo još jedan trik za sprječavanje toplinskih mostova i tome je razlog samit svih ovih inženjera koji su tu došli, koji rade na našoj kući. Pri svih bitnih događaja ili barem jednom, dva puta u toku gradnje kuće probajte ih skupiti na jednom mjestu jer ne razgovaraju zapravo toliko puno međusobno koliko biste očekivali i svašta se nešto sazna. Zapravo stvar o kojoj se radi ću vam upravo sad objasniti. Evo, spremamo se taman krenuti na gradilište, odraditi struju prije izljevanja međukatne ploče. Ovo iza su bužiri koji smo uzeli, cijevi, koji smo kupili taman koji ćemo tamo ugraditi. I osim tih cijevi ugradit ćemo još jedan zanimljiv element koji bi vam htjela pokazati. Znači želimo odvojiti ploču, međukatnu ploču kata od ploče nad garažom. Zašto? Jer tu imamo značajni toplinski most i pokazat ću vam kako ti elementi izgledaju i danas upravo dečki to montiraju, spajaju to s armaturom, pa ćemo vidjeti kako to izgleda, a s druge strane zato što stavljamo te elemente nećemo morati izolirati garažu, tako da evo tu smo onda uštedjeli na izolaciji, a s druge strane i dalje imamo stabilnu strukturu. Ti izoelementi koji otprilike izgledaju ovako, znači oni imaju izolaciju u sebi i imaju armaturu, odnosno vežu se, spajaju na armaturu.
pa pokazat ću vam kako to izgleda. Ovako zapravo izgledaju ti elementi, njih posebno naručite i stavljate ih na mjestima gdje vam se zapravo prekida ploča, a gdje je važno da postoji zapravo neprekinuta armatura. Ovako izgledaju ti elementi i znači oni se moraju posebno naručiti i sigurno će vam doći čovjek koji će zapravo doći na teren i objasniti točno kako se to montira. Nije ništa komplicirano, ali je to razlog zašto se kod nas ova skupina naših inženjera skupila da ipak to vidi. Iako recimo to nije nikakav novitet, barem u zapadnim zemljama. Ovako to izgleda, znači izolacija kroz koju ide armatura, znači ide na rub ploče, znači gdje nam se dira zapravo ploča kata sa pločom iznad garaže. To je prostor koji ne grijemo pa ju nećemo morati ni izolirati ako stavimo ovaj element. No, mi nismo tu došli radi toga, mi smo došli radi struje. Bojim se naš, zato sam je probao malo ručno da vidim je to kuca, ne znam kakve strukture ovaj. Znači, kada postavljate struju morate imati koordinaciju između gornjeg i donjeg kata, znači neko na ploči provlači cijevi, neko dolje od gore dolje radi rupu da ta cijev može proći i zapravo gledate u projekt i gdje sve vam prolazi rasvjeta, gdje vam prolaze utičnice, bilo kakva komunikacija, TV, internet. Znači na svim takvim mjestima vi zapravo provlačite ove bužire i kroz njih kasnije ide kabel. Jako je važno da pazite da je taj bužir postavljen dobro, da je dobro vezan za armaturu i naravno da niko nije ugazio u njega, jer ako se ugazi i on se spljošti nećete moći provući kabel. Prvo zaziđaš i onda rušiš. Mi smo također kroz ove izoelemente mogli provući to, ali glavni problem nam je bio zapravo što se armatura nije napravila prije nas, barem ne cijelog dijela, odnosno imali smo jako malo vremena između postavljanja armature i dolaska betona da to postavimo, a to je posao ipak od par dana. Bužire ne možete stavljati prije armature, mora ići bar prva mreža armature, onda idu bužiri, onda gore ide još jedna mreža, najčešće i zalijeva se betonom. Znači to bude jedna šumetina cijevi, kogod tu radi, važno je da stalno ponavljate da pazi da se ne gazi po tome. Ovi elementi su evo ok u tem pogledu zato što svaka izolacija se, hvala Bogu, lako može ovako probušiti pa kroz nju provučete cijev. Možda će vam se ekipa buniti ako im budete bušili oplatu, ali moj savjet je probušite oplatu gdje god vam treba rasvjeta proći ili bilo što, zato što puno je lakše kasnije nego da morate pogađati i štemati taj plafon, a oplatu ste i onako platili i to po punoj cijeni nove oplate. Na nekim dijelovima, kažem zbog sporoće postavljanja te armature, morali smo ponovo vaditi cijevi i stavljati upravo radi ovog što sam vam ranije rekla, tako da bilo je tu puno posla za napraviti u malo vremena. Evo ovdje možete vidjeti koja je to šuma cijevi. Nije puno. 9 ovih i 10 ovih. Spasila nas je struja od susjeda koju smo ranije napravili u ovom improviziranom ormariću i naravno cijeli dan na gradilištu obučete nešto što će vas zaštititi, što vam je predrago za nositi. Znači radili smo popodne između postavljanja mreže i sutradan ujutro prvim svjetlom kada se vidi, jer nam je taj dan upravo dolazio beton. Barem na ovaj prvi dio. Drugi dio betona dolazi za nekoliko dana, međutim, kako mi nećemo biti dolje, postavili smo sve cijevi i sve je sada spremno.
I naravno sjetite se da opet morate polijevati beton ako gradite po ljeti. Samo mi nemoj na cijev stajati. A dobija sam žuti. Jedan. Danas sam ja dao žuti onome Jovovi. Ne gazi to da sam žuti kad sam žuti. Da, kako god bude, samo da nije valjda na sredi. Neka je, aha, misliš, ne, samo da nije na, ali nema veze. Ne može na lampi biti. Ne, nije, jedno nije lampa. Ovo nije lampa, ono je lampa. I onda na kraju sam bacila oko i na teren i na veličinu kuće. Hoćemo li imati prostora, ali hoćemo. Dosta je širok i velik teren. Tako da sve ukupno ovim putem sam stvarno zadovoljna kako se sve odradilo. Malo smo bili u cajtnotu, ali sve odrađeno dobro. Sve je to super, samo to još treba platiti. I to je to, vidimo se sljedećeg puta. Kada se događa sljedeći kat, vidjeli ste koja je cigla, tako da brzo će se zazidati i ide krov. Do nastavka.